Baby at churchfo no so ebeda na wonom enya adwimufan akwakire mofra dem amofra so atumi anyine abaye panipa Doma Central Deputy Director of Education Owura Collins da Moamensa wono so ene kasa ne krakra mu no esa se MCE no a wono wane ne MP aka wo motamasi ani no MCE no a wo nti wakasa ne mom emrahye bedwani no eja wantumi ankonti ononyafo John Edujak no na namsini ekoi Owura George yaw edududu na bro ne mrane chairman Agapet wajina aban no anamsini enim ekasai say ba campaign ye ba house say ba ha ye hu problems ya na e wo form anzin krom ye nsan etwa so besia se chime krom kosane empo afro no nyina wa akiri yinim say anya hwe no bi nka say yare mrade nanso yare batari ba mu di eden e kalipa tane ya ye hu no ha na ye hu say enya bibia na ye bebo so na ye di akodoma private hospital empo bibidi besia na dua before say wunya ka ene niema bi se dipa no clinic ni bi wa ya betumi anante akọ say na ka say oyitin ya nyedi na no be faka no ipa betumi anante ama ye di nipa na akọ itina na ye hu say sa problem no e wo ho ami adom mo nso mo di awawa eto aba edema ndisi ma yetim ba power te ba power na at least yetimi ye de da ya manfo nso akoma so ye de mamo Doma Central NDC constituency chairman Mr. George yaw edududu na efreno chairman Agapet wono ene kwesi mrahye bedwani no anim anemo ononyamfo John Edujak okwesi na nemo ewadwumade no ase amaniboyi yamaniboni kwaku mesa brampa Doma ahinkuro wono ene tonkrai esomye na ye kan say no a ya na wo nhyada nhunu na de hia age se efo aboboa no ansa no ahu say ye sa sama na da bia brempon ne sompafo wo mo transia titiri kwa ne abake wo baka cho say nyanwono mekura manom bida afa no habehunu say ye say one kan yampa 2074 asem na meken hwe wono mo no wo mo ye 2074 no wo mo di kan hu twere no ne atwere ne kan ye say mo hwe tete atempo no ne akwampa na da no na mo nkofa so ne mo nya home ne enkwaje e de ma mokra eno no wo ma ye no tete no brana nananom wo mo ho no dudo no wo mo de tete ye no eno ne de DHC e de asom enyanwono ene ye de abadwama so ma FDA so de stamp kese e de asisuo e na wo mo de ama yen se wo a entinimu emojamu wo how bi wom efi bi aba mbia enhohoro fi no ne moja ne ntimi ni akoba kama hwe unim se emoja timi bopo anase timi sitwa ewo wontininum na afebon se ohonam ye oya pa bi ho ananye se bia obi na ye obi bi o entininum ese ne emoja ne timi di afrusa ne no e na enko emu na asie eno ntia uhia 2074 eno beboa ne yetwa ne tia friend T74 no e beboa pa asama makan opa abusa wo bia o physiotherapy ne ye physiotherapist no e ye abusa no anka nkyerɛw eno nti na bi ho ane yese wo de kɔne ye no me onya massage kakra onya ye ya na ho ato nom 2074 na emo pa hepatitis B and C ni nyina bia ba ya wokom wo de kwanom T74 afei prostate enlargement eno de mema ne titiriw ena sa de we ewo yeso me pa cho mane embe nye nsemo ansa wo bra T74 wo adwa manso wo home na wo kasa na nkabo ne de akiri senke betena hai na we bia si ne hwene da bi sa de ne nye emo akra T74 ena be ye firi wo ye kuro ena aba etrinum maka no kure na kire wona ase tatai woni mu apejepeja T74 na beboa wo enye na ewa pharmacy ne herbal shops nyina mu enye ma opemfo oba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhia domienum wo bia ka bia no bia eyeye me pa cho se wo pedo do watu aton a o kan shi drug lane for ne kire mu wo sanso na kuma senso Ashtown Colina Keba ibutu ho me pa cho numbers abetimi afre no eye 0246 073 498 0246 073 498 and afi 0501 628 931 na one yen abo enkomo promasidofo wo mo de yeti wo so ane yasode yo eye wo mo eno wo mutimi mafie ye nika sa akoda a wonya busumi nsia de kura wo ma na aduane se wandi kan afa yam vita antete akoda no twa nufu abebrepa o asampa no makachiro no eno ye wo de no afi akoda no wanfa yam vita antete nti wonse ne nyine na tape obehu kwasioko na achi akoda no fa yam vita na fama akoda na hwade eboa pa emankoda de etimi koyie sanse the 16 essential vitamins and minerals and ye de yam vita ya eboa nkoda ye die pa ewo breko a se be ya wo mpomba ye de ne wo no mpemu eba ye de nti ye de zinc iron and calcium esande afra e de ama wo se ye wheat rice and ase maize no ne nyina fama akoda no na wobeda wase pa enye na ewo provision stores ahodo adwom ba bia table fo no a wo ehye wo no eya alcohol kwa so pe yam vita wambeboa unyaje yam vita wo kofi akoya akora na aduane no open nso ni abedie eya adwene ho ni abedie no se wo de spices befra
aduane a wo bɛyɛ na wo kunu abɛdi bie ana wo kanchema be ma no wo ba bɛdi bie no sɛ wamfa onga mama's helping hand amfa mfra nia aka bi a wo de ma ne bia no uhodwo be ma no o se be ma no ne mema ye mesra pa onga mama's helping hand eno ne papa no American fo de ma wo medio nuado no kuradie ne nyamesuro na American fo de ma wo se ye mema ye mpe spices nanso se ye onga nko ade a ye bedi no na ye gina mu aka tire o se aduana wo ye enam a wo che ho stew no a wo ye shito no a wo ye no ya na de onga na ho de afra promasi do fo na de aba FDA agi atum sampa eye enye nanso e wodwa ma so ba bia wunya ye shito ni wie se ekimwa maami a wo ton dokono be na wo ton wo ankasa wo de no won se wo ye a maami no ye ma na ya wo kofa besi ho no maami no won se ne dokono no de besi wa se muka enu nti obi aba ne wo mabiu dokono na ankasa no ase ye ebu ne sa ahwede ana ase polo dokono no enso emfra kora jai ye ne ese drop na febra Just Bakery yakache ewa do me he ya commercial bank na chiri ho no bra ho na betu dokono ne bo no ye 3 Ghana cedis pe just hot cake ho asem na making eno nko anso na se nyame ye wadom na wutobi ye no mo ye pe dokono no utimi de to wo bi ekura na awura fi hu so obedidi utimi de to na awatwe mienu the only difference I was see ade na wakoto ene ne akoto na awatwe mienu atwam ne de na wo de to ho ne se ba ko adwo na ba ko ehye asa ne moton ye no eye kama pa na ye de ma 3 Ghana cedis pe sa wutu ne dodo mu na ne sa wo de koye program bio sa wo de kochew sa wo koton wo ene ye wa wo de ne abaye ne bia wo koton a price ape bia adimi de gina bonten ne mom ye nsam no de ye de ma 3 Ghana cedis tumiri kabra na ba judi esisi bia na wo ntime mba numbers ne 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abonkomo na mom ye ka aduane asemu wanu mu ato malaria chow waposo yo nti amaduane kura nya wakono mepacho hia time herbal mixture eno ne adu papa no ye betimi adi aboa pa time herbal mixture bomode na pe bito na onya bito a malaria obewo ne bongalat honam ya bongarat mepacho wo wanu mu ato obehwira trakura no akote aduane bi na wadi na ho atimi ato pa wo jonso a wote ya wo ewa kire jonso ne kura emma papa oba enye makeup ne wig nko awo wahimfie ho asiesie ya na etesen wonu se wo ankasa no kofi ba no kwadwo ba no kwame ba no wahimfie ho nye check ne ye esanse mpani se wodi na anya oda check udodom check ba bia de free ho ba no wankope time HH mixture ene ne capsules ni bintia ba ma woni oba na ekwa akwantu a eya amenya ne kwam why fare kosi na sanfa ne bra asomdwem usi mpamu a ya na usi mema nyina na mu uhia time HH mixture ene ne capsules no ene betimi ade aboa we yanka nkwachiri kura eye mpani duro mekan wo bi ate ase enye moba penfo ba ha makoda nufo na akoda wonya mfinhia dumienu enye na pharmacy ba pharmacy ni heba shops nyina mu wo pedodo no watu atonwa 0244 417 669 0244 417 na one empani abo eho enkomo ye to ansem no so e de akwa kopie mu ewo amanone wa amanone nsemu no ni ayate e de free America mamu ni kro ba akwa na state ba akwa e France California ene se na wo mu di birthday party bo aja akwada be birthday yi nkrofo na mase kama we mfa wensia no mote ya ne se tuo bi toto kiti wo mo kohwe ye nipa mako enan wo mo nyina afema hwero mo nkwa me ne o kase be se edu de wo mo nyina eprepra na ba sa no e na sompa kase ye na musifu e wo California wo mo e bo modin a e bo wura mu ne pani a woni amansan bo nkomo e ema ye prosi adwumakuo no ne ye wo San Joaquin County Sheriff One office no, your friend Heater Brent. Shortly before 6 o'clock p.m. tonight, our dispatch received reports of possible gunshots near the 1900 block of Lucille Avenue. What we have confirmed at this time is that there was a banquet hall where a family was celebrating. We have 14 victims of this shooting. 4 of those are deceased. The victims have been transported to local hospitals throughout the area. This is a very active and ongoing investigation. Information remains very limited at this time. Early indications suggest that this may be a targeted incident. Investigators are exploring all possibilities at this time. It is unfathomable that there are young children who are harmed, that there's anybody who is harmed in this, and our hearts go out to those victims, to their families, and to our community. We Mama Heater Brent. Yeah, when you man sign bon commodity process adwumakuo no a San Joaquin County. Na ni nyina mu no ya ne mayor ya California ya your friend say wono kwa na Stockton mayor your friend Christina Fugazi ebon komo
ema no so kyerɛ saa de we paa de ensese bi sibiem ebi esi atoato so na saa bre ya ye wura bro nya busumi mu yi enye hospital na sanka abusuanfo ko e wo sanka etena se nanka ye di agro. This is Thanksgiving weekend. This is when families come together, celebrate, share memories, give each other love. And unfortunately tonight, heaven is a little bigger with the individuals, children and adults that unfortunately did not make it. Stockton is better than this. Whoever did this, if you know them, as the district attorney just said, please call Crime Stoppers. You can leave an anonymous tip. We've got work to do, and this type of violence, again, our city is better than that. 2014, I remember the Madison Market shooting. 7 people were gunned down right across from the school district. Unacceptable. And what happened tonight? Again, unacceptable. Families should be together instead of at the hospital, standing next to their loved one, praying that they survive. Stockton Mayor Christina Fugazi ena ayetene nka na awra hosem yi so ena busua ye gina na kase ya yede besomo na original ye yede ne nyina ede asi RSYD Novigi Studios eso yasne bi sanse ope cameras papa ede udwuma ope baby papa na watwa pictures ne videos ne nyina no a emfa ho ne ade bi a wo ye na opese otwa pictures ne videos nko ade nipa obetimi aye ne ya na adwumaku obetimi aye ne ye de ama wo asem kan bi e ma ho no eye RSYD Novigi Studios wo mo ankran ha ya malama base Kokroko Street ne to first one no first Kokroko Street ehwa en woni butuo ji ya numbers ne taw na fra ye na ye mo why na watwa nkoso skit no ache dodo 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 0303 974 822 na oni yen enkasa se odi ani ye stroke ana sisi yade ana se ukotodwe uchepe ene tutu wo eye oya pa diabetes wo so hypertension kidney failure yade bi agi akonwa waje akentenwa kana na atoso ahye mo okukura mpo sekentate ene bi hye no ene ode tu abrabo so a bomoden na abomoden ya na ko midimafo eba center aso ye na ye mo apa midimafo eba center aso ye ho no eho ne ye de bre time ede to yade ne so ede ema wo se wodi wani kire mo ho a doctor edu jamfi se agide wawuo nko a ena wontime nhwe no yade bia obeboa wo ne wayi afiri wo so na mo amopa wo no de eye se esima na yetimi aboa na manya wo ne bi na bibia etumi akonkan wo wonkan ha pokwa se mayira ena kuma se so abu akwa agogo woni aban school no ho no ena edi animhwe numbers abetimi afre ne 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 midima vo eba center na wababo ama bibia etumi akoyie afei ye twago e wo sompa 106.5 FM so e won kran no sompa 93.1 FM ajigomu ayiko 100.9 we kumasi won so jigomu adamfopa radio e wo France won so GB afei sompa 101.1 e wo takwa sompa 103.3 e wo takwa de sompa 106.1 wo tachiman sompa 98.9 we sunyane sompa 90.7 e wo nkranza e na sompa 101.3 e wo doma Kingdom 106.1 e wo mankasim e na odikoda na so wote yanka ho a e ya sompa FM ya no akamfo ama obi sanso na Facebook no e ya sompa 106.5 FM Accra YouTube ni sompa FM live na www.sompaonline.com Kanesia Ban Radio enso agency mi etopeten ye ewia yi semo a ye de somwo no na posubie ene se wahini awono owo dompuase enono ewo adanse traditional area wasante emantamo na okofo kwabna bonsu ya woto sumienu wanu chiremu se obuase mesini aban ewraba wono owo obuase west maame Faustina Love apia kani ne maame eyase enra etru akasa dompuase hene emasabre oda yasabia wojia yahye odemnyamfo ma yarga se zipline ene aban contract ya wono yentwam KNUST Sabram Noka say one of my graduates at the Sarfo best 221 one munyina akwako shiamra ya wonom ewie na yetwamu eko America memu birthday party amanfo odi adani tututuo amanipa nan afmashro mo nkwa emu makomako edu enso eprepra pa na o Facebook comment kakra ya wo de baaye no yenhwe ne emfa bi ema o kama pa na Hajia special local foods adawroma ena awie ya yapo asodi na obia baby papa atena adidie no se wanfo ni ankyeremu e wo Hajia special local foods na kachia na jese odie no ne awokodi bia no hu na akwaya asem no akofa yefunu yade e de abre ho so wo hacho
atomic kwan so na transition finfin ho no ehwa na obutuo hajia special local foods aduane bia wonim eya afakọ na to din wo be ne kama de ama bia na wontime nkọ awie yi motie kwankwan ni ase mo pe baby papa edidi na ntumo ntime nkọ a je numbers no na frɛ delivery guy na de bebre o kama 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484 392 0535 484 392 na one hajia abonkomo o messages kakra aba no yankenkan ma na nekwia mo abuate na abo Facebook no so si aka Dr. Bawumia will lead MPP into victory 2028 or no so dia odeba ye no Komesa Pillar 2 was SOMPA weekend news number 1 special was enchia enkoma Hajia Safia Mohammed next MPP national women organizer hopeful and honorable bright Esilfi Kumi next MPP national first vice chairman or no so dia odema Komesa Pillar 2 so no nana yebua free shukura wasi wafe ya papa wasi wa enjoy news no na ewa me hu wasi wa enjoy news ne papa no educative marvelous entertaining and fantastic show wo share yan efri shukura wasi wafe ya pa na yebo so ede no na piaga so ede ne de bai na akwasha ase ho wasi wasi wo no enya ade se obeye NDC ni ebada ntinyankopon emwa no ya Facebook no so mo hwe yen mo amotimi ma adwenkyere ba ye ni nyina no ya damu ase na Sarfo kantanka dama bema ba wono enadi yen ko Facebook no eso ene YouTube no ema wo hu yen e wa chichi ene benche yen asedan koma ya boafo nyina ya mo beta ya chikutu ema ye bebe nsemi original ye e de somwo ya dase medin abena badu adepa kofi menembra abrempon na kwaku ampo